Abusuafo ya mamuache Adamwase ahaya Sompa TV so and wanigu so awosha ye no anopa no nsia brem kase bo ene bra so say ye de be so menensa mo eba ne doso de be di mo tintimani bi ene say dom kuma no etutu bi e de ma aban no efa eto ho nsem bi a womo so edadwene ho a wonom enti ase na no pe ye bebom na yetimi e de mo nsem adan mo sanso so ena Amnesty International Ghana wanum e de abasobode bi e de mamra hwebadwafo a ni nyina emu nsem ye beda na kire e de amount wode wani kire mu e wo emfifi mantamu so a betodwa se afutuo efri nananom nchen akọ e de ama emebunu efa enubone enom ehom sanso so e na Opera Square ya wo so kroba akoye no so e wo enkrapumpuni mantamu adehia bi e wo hɔ adwadefo no wonom e bo sudwetire egu aban ene empanyimfo eso e de ensem e na ekeka wonom enam so ntino we nyina epiepie eba yabeda ye ni e de akyeremu wa asante mantam asenum na kura efra na boabo afahye bia wonum edi wo ho enam so aba awerɛho sem bia sie etuo akwa keka enkofo ebusia esemi ene afoforo de edika na editie na ene anope yera asante ebo Benedict wasemo e de amame ohene ire mame ekua yeboa esia mame de ma no begu ho asew ede amount na ya kai sa Sompa TV Oboti TV di go dane so no wo hwe ne brekro na no yenua no ma wonom ewo Sompa sunwane 98.9 ekwenya akwa bro no ma na pamfo brekro na so no ekua boachewa asempet ya papa toast mo so e fire anase omo eboa yen ewo kase mo ewo enkranza Sompa 90.9 Facebook no eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no enso eye Sompa TV www.sompaonline.com so no ensem ni nyina dana yaboni tofua e de akogu nti no kwasani mwe na ekenkan bi efree ho papa toast ye chia mu nyina na systematic MC ho wo mu nyina eboa ye amakasie ye timi e de abeda wa fe yanje brane adaje na ensem no se de sitie ni nyina no ye nane mu emfa emamo ye sha se e de efree ma hwebedwam edom kuma ya won mo ho enso akeka bi de akra ban no se yenkodi o se ni nyina ye we ya no banche ene eye menke ni bode fufuo ya na ni nyina ne se wo mo se aban no ene eto dodo ya waso de akogo amanfo so e wo wonom nyumakom na nya asem ketoa aban mra meka me entie ne companies be se de wo ho no wayituo ni bi e de efree wonom so nanso dom kuma no wonom e kire se hwehwemu ya wonom aye no e kire se eye nyumakuo ni bi krampo ho a se wonom kula no magye omu dwumadie dadaada e na aban no ode na foforo e kwahye wonom se na magya wo muto oje e na maye sei na panyipa ya wono ejeje takra wo jema be de akire e de ma dom kuma no brekro na woye adakru eyem ra hwebedwane ye wura kwame aboza wono e na edi domonimu a we se a ensem egu ho sei. Parliament is not actually stifling any committee from doing their job. And the finance committee actually have done a good job with the tax waivers in line with the new laws we have passed. And I'm saying that we have given tax waivers to entities who are actually not doing anything. They took the tax waivers and there's no project going on. So whose interest are you projecting? I'm at a loss. And just to remind you that the business committee, in fact, even today's business statement reads 6 more tax waivers bills are on there. So what is your point? It is not true. The finance committee or business committee is not in the business of stopping tax waivers from being granted. But we can't grant tax waivers to entities who are not doing anything. And you are the chairman. Help government to mobilize revenue. Yes. What this country needs today is revenue. It's the revenue that are underperforming. Yes. You have been a deputy minister before. Help government raise revenue. Yes. Don't be telling us to encourage us to give away more money. Today, the $75 million tax waivers we granted for Pullman Hotel. I'm telling you, for 2 years, there's not a shovel even on the site. Like in our hospital, we granted a no proposal going on. So go back and think well about this thing and stop accusing the chairman of the finance committee, who is doing a fantastic job. Mr. Speaker, I'm even surprised that Mr. Speaker, for the first time in Parliament, a minister of state is asking a chairman of a committee a question.
Ebusia yerwa kwame aboza adakru mashebedwani rekwana no wogidi takra wogem ede madom kuma no ena chese enu ada business statement anase omdwumedi a na wonum ede tudwa efa na wotwe ede anim no dwumedi ye ombetena se ewo ho no ena ebeto odwa se wonum ba omo ba behwe ama eto makomakon sie bi aban ne de aba wonum abebobo ho agye atomo a enam so ntine wode ensem wese nyina no etimi etudwa yemonwremu ewo ensem foforo na wo ba ye maiga na mu hasenum a ene ahonhom nsem abayibo ekoso papa ye no eye arehosem ne tete wo de wani kiremu ewo amantife do a ene na nsan ya akrapa abrewa bi a wanya finsha bese aduoso ko na duowotwe ema mienu edi ne mpabro ya wonum kitakita bet ne abadan ya maame na ebaifo manso nto ewo empotam ho wei akwakwa ya asefem semti no mre wani bi wo ho a wonum wo potam ahodo wo maiga ne mu asenu ma wo nyina na osu se wanhwe ye kurampo na wonu akasa ne nkofo na busuafo na ebekunu se bia wo ye baifo na no mu na Amnesty International fo wonum de abasobode edema eye mrahebadwafo ne bi ne tutu ene eye Madina mrahebadwane wonmonyafo Francis Xavier Sosu se wa ya de papa woni ni nuanom se wonum atimi agina mu akoka bi ewo mrahebadwamanam so nteno Speaker of Parliament Yera Right Honorable Abbas Mana Kingsford Babing wajia to musa sabe yisem ene ahunhum nsem no ya change emra no nti obi a obefa sa kwan no so abo obi be ya na se bia obetena wonsa ewo obi a wo so ye beifo so na mamra no ene obedi se de se na efata yenko na Yera Francis Nantachi wono ene epanyi pa ya Amnesty International Ghana wotua no ne nsem ne bi ni when na ye beifo obakofo akohunu okamafo wan yenkromu ha no empempi se nyaka so bi e beifo asaye no kro se nye no kro ni nyina ya jedi esosunsum ho ne enim ho enti de mra wo ya be ne se so do giri so bi e beifo a ekwan a wo fa so hunu no sunsum ni sunsum ho ana ebe na ye se boni kumboni fo enti so ba wo de wa no be ka se ojo nya ntachi e beifo ana ya ma sa e beifo na se e pro be tudu no so na ye na yakayaka de a wo de wa no ka sa no emra we ni ubeti obi a woka ho bie wo ye panyina wo krom ho wo ya branch a wo de wo papa ka sa atem emra no bedi na e wo se ye me enije risa ye me wafo asabe omo Ghana ha especially extreme omo huna mane a che wo sa de ne ho te se wunyini edru ba bi a wo ti ho na wo yem kra ye de ehyehew ye ma me kra de wu wo kafaba no ye ko krom ho ye de ni ko hunu na na are ho enti no mo na parliament ase ne mo ma ba so se ade no ma ye no enyankopon kira wo mu no mo ko so enyamra betima bob ma eho ban omo enkwala ehiafo bebo obi aho ban ama oman no akoso menua sofo bia ni kwan a sofo bia ni ha ho kwan se obetimi ache obi beye wo mra we mu enna obi ni ho owo Ghana ha wo tumi se obeche obi so ye beyfo wo mra we mu ye kan se anasa de mane kan se wo ka so bi ye beyfo a wato mra se ka so bi ye beyfo ne se wa wugina nchen wo do nsa koka nipa na naso ye na yakayaka de se ye so ye beyfo ti ne ye ne sa wo se nipa no so wato mra enti mra we no sa abayibo no betwam ene omo mote wo se omo do omo adwuma omo ye ne se omo hwehwe beye mu no mabobon nkofo beye emra we ya de abetwam enti emra no yenye ma nipa baako yenye ma asofo ene yenye ma nkamofo ne yenye ma abosonfo ye to se enikwa se Ghana ni bia wo ho kwan se obetena se wo tumi a wahwehwe ahwehwema hu so bi ye beye enti yenye ni bidi na bia asotwe wo ho ne se obetima kodam enfie num ene na ti eko so obo bi beye ne se ye chewe nene de wo court betima final obetimi de watum the minimum sentence na say enfie wo esakra de be ma say kodam enfie num ebo to betima mo tia fine me atan de watum ni nyina ye court na be hwehwe na wache de also ye human rights for say ye passing ready say my ya ye nkonko die enti ene shraj ene NCC Ministry of Gender ne other parties o mo ka ho a ye no mo ye adwuma ye nyina ye be certified education say ye ko nkrom ne district ne nema ye adwuma no e be ko so ye ne ahemfo ye ne Christopher nkemofo abosonfo omo ye say ebe educate obi am won nyina ya de enyantiafo Ebusia for Amnesty International titine ni Yera Francis Nantachi na no disem na yekọ ekotie ye no ye robo ewo enfifi mantemo na ewutu breku na yakọ akodre ho na wonom so afahye bia no eye ewutu ewubia festival no wonom aboho da royal washa se wodie
na no ewo enkwankwa na se nkrabata ne pii baako ene eye fresh yam festival na se bai foforo aba no eho afahye nso yade aya wo mu edie na no ene ho dwumadie no ekoso no enam so ama akonfofo nyina ye won potam wo mu panyi eye nan ocho adai tutu ya wo no etoso miensa wajina so ede efutuo ama emeburu no se wonom enhwe na enubone nom no wonyina kwa emfemfiri wonom asetena no wabrabo mo Breku mofra ni se agura sisi e di ahya ase no tetete eno an ye nyina ye di saa na ye di anyi ema ye ni mbere chacha ema ye ni mbere concert ko ese edua na dwukura na ye akwa ye we nti ema we ni mbere se video kura ho a obekọ onye asua de awie pe na weni wo ho nti mesere obi biala nkanka ye nuanu mo man rasta na omo wo kuro mu ha na omo shintampe no mesere omo so omo njai na omo njai de enta akoma sene nkwa na ewie ye na omo so ya ba omo so kakra me so me wa kire mu no mo so mesan gina nka bom se ye ba bepeja samayere no ye ka samayere obi be ka se samayere de an volunteers a yet is a soldier for a croma, idea. Yan yabo, a man who bang, a chicken on fire, my police for Jamably police for Nankomo Baha, Dumania, a Mokitsuebi, into Yasra, Sir, Memano, Amo Cromano, or Mobia and Fan Honsham. Sir Obi Basho Bihukura, on farm Munishana, Ebusia Busiana Wahano, Akayo, any man so chin, anywhere Nina, and Fabia, and Ebrikuha. A courier na yena ya ene kabom beba ma breku man ntime seromo omno ma me hwese me yaketro obani e wo me mu no sensen nia mede ba no sisi amponi na omo hwe menim na amerikase na nkasa na beba nti omo hwe menim na manso obleku ni nyina omo twa so ableku beko nenim. Ebusia, head of traditional priesthood, ya no ewutu traditional council na ocho adai tutu ya wano etoso miensa na futuo ena yekọ ekotie ye no afa ye romo ewo enkrampompu ni matemo na enkran eye kropon no bedwa no mechire Accra Metropolitan Assembly no ena edwadifo ya one more Opera Square no ede sobo ebo wonom se ade a wonom ne omu edie na na sa agro mu ne omu di no enye agopa yesi agro kontrol ma me fa ba won oba bi die no enye agopa ya agobo ni nte no wonom eche se mpanyifo ya omu prendo ba bi a wote edi wonom dwa enye sika kakra ede hwe won ho ene wabusua no ena kropon bedwa ne se ne epini kwa ha ena yetu na edwadifo no eche se sa teti we se no abro so yefunu yo ya na wanhwe wo se obi hu de ha wonte no anam so ama wonom so awesa wonom sem e de akire ensentre for Sompa kase yekọ ekotwen bi ese ube no wo aben ana metu masana ebe on ba masatu ese ye first any breakfast agba we minimum normal let's go there bisam it was midnight that 12 something na be friend na hand said my friend that time them say ya ti say ye mi kwa dem titi ya ti say si na una ilidi de ba na e ba ni say kasi my friend late I then am friend late one mama answer papa biawo iti ye ko police station central police station ama si I ni friend no ma ye no ma de friend no body charges no ke so munya ana pasa mu ko ansa no ke se oni mo hwe no bo e de penibidi nipa na ukana semyawo edu critical ino osinyo mu mo ma boni de ya si aja tu se nya wo aja tu mi se sa na ti se oni o mo pe ye de penibidi ti police force ya ni ba ti se by 7 am on koto se ni kama boni ni koto ana achoma mshe ya muso problem wadi ni kana alofa na kwa se ye kan mo na wo do police na wadi bibi atu lo kwa so ba ketika ni pansi ni mo hwe ba ni ba da se fuso ho se se mesi ya se ne wo Kenya iti asemi o wa uti a se ne obafa no edu Ebusia dwadifo binum ya wonom ewo Opera Square eye no ewo nkrampompu ni mantemo ene yekọ ekotie wonom no afeye bonwremu ewo apomde ho ensem ne nipa wo apomde awade wo nkwa awade nyina ne no ena enam so ntino Professor Kalisteko wono abe ewo nimde ewo cancer kokramyade no eho wagina so ede efutuo amagana fo nyina sa da Roma emonto ohwe no yenyi efafri yakwemu na ebra no animu ya no obia emfa no adehiade se beya wono so betimi akwa ya sabia
na wakwa hwehwe se bia cancer yade no ebi woni nipadua mu anasesen na enema esi ko obi nso so anya bia wonhwe ema nani enko yade no ho se be ya abrano no wobetimi akwa ya sabia na emoa a doctor for ewo no watimi de abo mu na wo kyeremu a sɛdeɛ nanse cancer yade no ekumade hye dodo na wo wiase ne titu ene o man Ghana mu hasenom no ataa machine ade akye na sɛ wo wonkwa wo ahoɔden abɔmɔden afato ho so na cancer kokram yade no koye mu hwehwemu na entimi mu awo. As at 2010, for every 100 years, we have about 109 of them suffering from one cancer or the other. Fast forward to 2020, same Globocon estimates. Now that figure is about 125 for every 100,000 Ghanaians. So if we work with a population of 31 million, then we are looking at 38,750 new cases. These are estimates for new cases, not the total burden. So what it means is that every year we are having close to 40,000 new cancer cases, as opposed to 27,000 10 years ago. Do we have an epidemic or not? You be the judge. But I think the figures speak for themselves. On the face of the pink sheet, it is very obvious that we have a looming crisis on our hands. Now, to put the Ghanaian cancer situation in its proper context, let's look at some key figures about cancer provided by the World Health Organization. So cancers are the second leading cause of death worldwide, accounting for nearly 10 million deaths a year, and these are figures from Globocon 2020. When you come to low and middle income countries where Ghana belongs, we tend to shoulder most of the cancer burden. So if you look at the 10 million deaths every year, 70% of them are in low and middle income countries. Now this disparity is even more striking in the case of cervical cancer, where 90% of new cases and deaths from this preventable cancer occur in low and middle income countries. Cancer incidence in sub-Saharan Africa is projected to increase by more than 92% between 2020 and 2040. So almost 100% increase. And some projections have even said that by that time we are more likely to have more cases of cancer than that of TB, malaria, and HIV pulled together. Ebusia penyi ya yetene kan eye obenfo Kalistego woye nimdefo efa kokramyade cancer ho na futuo na yekọ ekotie ye no na wuti enka ewo Sompa TV eno ewo multi TV decoder na so anope ye ne anuanom Sompa 98.9 ya wonom ewo sunwa na kwenya kwa bro no mamo na edi dwumabre kro na no bro epoye mantemo enkranza kro no enso eya Sompa 90.9 and 90.7 Sompa 90.7 wonom so efa kasie Facebook no eya Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube so eya Sompa TV yet twa ensem no so ede amamom na nsanya da be se na no wukuada na ebeto odwa se apawa bi ene na nenam enframemu ya Sompa ha se no ye bi ekyeremu na eyanyanya de eya ahometesem wode wani ekyeremu ewo kumawu dade asekro bako ye no ehye eye seche kumawu district ne mu asante mantama se no mu a abrantie bi ya wo susu se wa ye kronfo ye se ayon rosso papa bi dia ena obi etwetwim ena yese nsemiya kekefo ene ye hu sa brantie wo twe emu baako ede akọ eno na sa papa na kwaba prosifo amanu prosifo mienu ene de wonim denim tete ye pa ya afa no prosi adwumam no baako ena community police so baako ese de akire na ye hu ya ne sa wonum gina lotto kiosk bi ho ya che sa brantie no se won pese obekọ prosifo na ye no ena wonum ede force o twere de wo sa prosi ni no eye no ene sa ne bet wotimi ebai na otimi ede ebo hantankura ete said the wall bopo ade chechire chaponchi anase wodwan bi kon no na wode sha brantie ne kon emiemu owi a wasa wotwe by force so ede ne hwe no wotwe na sese wodwan sabi anase aponchi ayekwa akoko no ede ne ekwa emayanka ebusia na asem no ayarehwo ko Sompa TV Ghana wo Facebook no so anase Sompa TV YouTube no enso Sompa TV ebusia arehwo papa na asem wese be so odwan animdifo bebre ya wonum ekasa editi ani fafa ahode a yetiatia ho ensam so no ade a wonum akasa ede atia se prosini a wakwaje nteteye
wonim de yɛ se wonim de a won sɛ de wonim ra won sɛ mra ɛde bɛ nkoa na brantie kɔyɛ yɛ ya kyesa wa ma ɛmoa ɛfiri mrante kwa na wɔsɛ mo na bongo ɛfa moa mefisa wɔyɛ krɔmfo tachi amoa na yɛ fa ne nkɔ pro station na prosi ne a wonim mra ne mu de wotimi ɛyɛ nipa sɛ aboa sɛ bio ɛde ahoma ɛsɔ ne kwan ɛtwe na se ya kyesa nipa dodo on da pa prosi ne ya kyɛw ɔno nso se wontie police community police ni no so edi akyire na ɛsɛ wa ya wa asɔle amebɔ wasum na asɛm na kwakɔyɛ awerɛhosɛm na no ɛna abrantie ɔkɔɔyɛ no nipa dodo na akasa yɛnte no ɛne ɛnam so ma yɛse IGP krampo tonkra ɛde ma komanda yɛ ɔno ɛwɔ asante mantam ase no prosi adwumakuo na no ɛma wɔno so fa atetefo animu ya no ɛfra prosifo yɛ ɔmo wɔ kumawu dade ase sɛ hey abrantie no munya no kwan ya mode ne fa so no ɛnyɛ kwan pa Emma yesi wone akwadaa no ebusuafo akora na se na wofo twetwe nkomo de chawpa e de ma wonom asem na wie ne se wo se prosifo no ejai abrantia no ede ne kosim wo amukurabia amusie ye cemetery se wonna na busuafo mla no mo mema ne bailey e wo ho na asem no akwaya se besepa ne koni ahaban ne ka no aye bibi e wo ho no nti no ye ne eye honorable member ye ono okrom ho etwetwe nkomo e mo dansem no nyina di e de kire ye na abrantia no e na o kire mu se ya ma ne bailey ye kasa de ya ma ne bailey kura ne kogina ayi cemetery se me ma ne bailey abrantia ne ba no ne nsantwerefo kasa ne yesi buo mi nana amane de amakɔ ho bi wo ho papa ye se brosifo e wo mo fa second brantan na chita ni e de bono ni e hange no ya se de ne kwose adua so se na de asokora ye hange no te se bia bo mi nim ade kode apote ya brantia no ye ni nyina ne se wa ba plosifo ni dede amo ho eye abasem na eno ene de ya tie da no pen no ye de emamo na ya ka kire obi ase ye ni edi ensem na chi papa de efri mu ebebe bia no ye hyamo bose ye mama so ensi ewo ho ne ye hwe ne mu se ensempa bi ebetimi aba na prosini ne so a wo ye sa de ne no mo block for interdiction and I interdict no ya ye ni say no mbema amamra no se etia no de a ebema ne ne di se de se na efata enti na chese de epiemu ewo kumawu dade ase kuro ye no ewo sechere kumawu mensimu asante mantem ase nom eno no ye monwemu ewo ensemfofro mu a yada so agina mu asante mantem ase nom na emom asokore mampon kroponi mu na ye gina ekuro ya ye fra no aboabo na wonum ewo afahye bi ya wonum edie ya wato din se fa festival edru wa anyidie enigedie de ene omofa ne kwa wonum edi ahrusie ege wonum endika nkasa asa ene niama pina ene ya na ekoso na numu ene yesi atututuo bi wonum ade omude ya mageki krofa sansem ekwaje ntina hama namso ntino ebopeteye ekogu enkofo so yesa kwada bako ya wanya emfinhia no edu enan ya ni din no ede Masawood Abdul Aziz ya dia chese woda emoja mu se pam na asem wesese na dwihwe ya so kakrente no ye bo emodian ne ono akasa ne wofa ya ye friend Muaz Abdul Baki adwetwe enkomo ema asem ne sede wosite no ene sede esi akose no wode mu nkyeremu ede maaye enu anajo wa 12 na milim frame say kwara no akọ eyi ceremony biasie na to kasa ho na say akama Saudi na menkohwe na me fa moto mi rush ko e ni come champagne na wada mujam sa na eso se no anajo na na ba police station be report na eni no koji kana pa so ya saba se e be twa case na se o wan kabile no anajo ma hunu na no na mi ti ho e ya na mi ti mi kito ho nti mi ma hunu se ko bibia police for no ya be report mo no si be di e kire akọ o ko hwe no se doctor for no peja no etwitwa pts e bibia na no ma na fa no ko mo na ba na pa so ya ko commander o ka che o se ye ko bibia e yin sie no mo sa ko e executive family na ebusia aswase there's a fasha ya eta koso ewo ho yenua no mo fra mantifi do ya o mo aba betena mo se amambre ne amane ye ntoto na se owura fi ukrom hina ben a eya na wota yira ewo bedwa asinte no wonum so mamamrem ya wonum eta edi no wahase no assembly member ya no ewo mpotem ene ne twetwe nkomo no chese eya wo mo eta ye na fiafia no anase brano na we ne de nyankopon amfefie na esane abenti no hwe abompaye atai wonuma o maprepra ne nyina so achi se
nyankopon ede na yaresa abasa no ebetimi aka won nyankopon ye adomo a enwumre no sia bremu no kase no se de nsam asia kosi bia no ye de ho empopo ye nyina da ebeba abedan mo afa yentu fa so akode bresa mo aye wotu ani se mojabum enfa na ye ni enkyeremu ewo emfinfin mantam na ho na ewutu breku ye no ewo ewutu senya west mensini mu no eye ade arehosem enso free ho ba ababa bia wanya emfinhia no aduo no ni din ene Maria Masule eye ade a wobi akwa wono sekan chasanya asem keto ko Facebook no ho eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV wani egu social ye multi TV decoder ye Sompa TV a eno so ewo so no wan kasa be ho ababa wa ne ba na je ne plaster ye de afemfam ne kwa ho ne nanim nyina ne sa woni ababa wa bi ekokon ye na no mu ne sesa ababa wa na one ne kokon ye no na oye ababa wa bi a wono so one no etifie ye friend Philomena wanya mfinhia na duasa ne yonko bremo pa ena Maria men ene ne kokon ye na no ene o se ene awode won sa akoka abrewa adua no bedi amanasa na no mu ene o se Philomena sa asem no waje ede abone bontokwa no wobeko ede amana dawfo nti enam so nti no eya akasa kra ma ye kiremu a ekosi mu ewo pro station ya wo maka asem no na Maria manim sa asem no to atwa ya se wote wo ka benku a ena Philomena ya oni tifi asem no se ne ho ahyi no enkoye wode sekan ebeto hye no so ye nkokotie na re hosem se de Maria ma oside ma ye ka benku minini ni asem ya minim oseme ne sister baako akon hanti na damfo ne sister ninti ono so bebu mi bi timiti ha me ka benku no beto hye me so na sekan ekuta me timi pagya me mu no na sekan ne ma ke ne hakitu ebi na si me plan into ono so be plan bi na asem ko police station na police fa no ka che ne say asem ne so 20 hwe na ntoko bi ensi na omuyi ye nyina ne e ba afie be 2 months na asem ne so atwa na nro mete a me twitwi mesia obi eni gate ni medwen se o pia kota na de ofa mechi na ochia me kon ahia na moti mu se no de se kan ne why me ana sound to me menim he nyina ya pempam me ho nyina o twa me wie me moja ni to me sa ni ntime hu da win so phone owura ne dem ho menim no dwane na me omo de me ko hospital nti esi echile de menim ye kwa no me na moja ni tumte om kan se papa enye fast mfa me nko no mbedu mujuma ti papa de me ko ye na no mo san ka so wo mbra na te so mba na mo bechi na wedwane sia Maria Masule ya sabre de je se ba pi adu nyankopon amfa fie pa obetimi ahwere ne nkwa because so hwe kasafo nyine so a ne mini mu ho nyina no emoja prasta ye dateta ho nyina no emoja efemfemu a eno ba na jinso so aifofo ananimo no enye asem keto akora ya ne nyina mu na akwa ya arahosem ne mom ababa wa Philomena ya ono edi sanya brasem wese no watopia afrejan wadwane ewo ne namu mu a ye kase no aprosifo ya wono mo empatam ho no wono mo ani abre se krodom a wonom ehwehwe saa ababa wa ama emra no etime ene ne di se de se na efata na yenko eye bosome frɛ ho eye wo soso na aba betodwa se mampanyin abo owura Kofi Edu Amoaten se o mameye aban krache panyin fama adehye wo ye wo se be ya edema nyina betimi akonkai ede ama no na nomination ebaye ewo abra mampanyin wo hwe hu se de amamran local government act no eye act 936 no enso esie no ewo se obi ewo ho na ebia ne dwumadi enkoye wa free adwa so anase bibi atechema ewo ho na sa aban no hu se enema enkoye ntino otu na se akonwa na ewo se wono so etimi epe obi ema no esi anamu ntino breya ye kasa de ye wura Kofi Edu Amoaten wono na ekwa kwhye anamu wa bra panyi pa ya na wono ewo ye empotam ho no ya danso ni dwumadi nyina no yese ne ma nhye dan koye ntino wonom atu na se akonwa se hu te se banche enu ntino ma panyi ese duabu a ye bobi eponi mu ntino we ene ensemu a ekoso ewo bosome frɛ ho ye no so eye enige semu a adehya ne se wate a eye wo enige pa fi se na nsen wo hwɛ eye mpuntu a eya akachi ede ama wonom ebusia ye nhwɛ na se messages ni nyina mo amode bae ni nyina no ye na mo ase ye sɔre so
yɛmfa aseda kɛseɛ ɛma yɛwura asante yɛboa benedict wɔno ne sɛmfoɔ panyin news crew ya wɔn mo Sompa 93.1 kaseɛ dam okumase afe Sompa 98.9 ɛhwɛ nyako abro no ma ɔkyeame ni mo na lapoku ɛne siemu nyina so wɔn mo afa ɛka ho ɛna ensɛm etime bɛda wɔbrekro na ɛyɛ nkranza Sompa 90.7 ɛhwɛ aboakyewa asɛmpetia Papa Toast ene owa hini mu nyina na champon ene mpanyimfo nyina emu aka ho bi ena ote yenka wo hwe live e wo Sompa TV ni so multi TV decoder no so yes sorry so ne de aseda ne bi ama Papa Toast Joe well systematic and ne ni nyina wo menum systematic ono enso eboa ye MC a ho sanso so ena mi akasa me ba kwaku jesse ekoba sempremo bema wono so ene hwe ya TV ne so wotimi ehu ye live e wo ho midi di ohene ire ma me akua yeboa esiama madam wase ama monitor ekronto